Ka Gospel kat kumu Matius, kalenong ka bakat lai, kadukot ka balai puway hado lai posan. Jisu ulayatu hagi sakawe pat ka pharshi, kahima beneng kalong kum symbai sinapa, symbai uberit tam, ubriu usyim pat ubet yu hala kalengka, pat enda ulasan ulong jingthum ubahe tam. Ukelalong ukenjading hadu bakisim kiawan tauskum hagi tenat johu. Jisu ulayatu hagi sakawe pat ka pharshi, kahima beneng kalongkum thiat, kawe ka kantay ka shim pat ka betep yu batlay perha upurau, hadu ba undasip baro. Jisu ulapenon kam dagi pharshi banyathu yakinde ki baro hagi ba. Bat klem ka pharshi shem la kren haki. Kumta la urlong kata ka ba unong yathu lupa ulaong. Ngan penon kam daki pharshi habanga kren haki. Ngan yathu haki yaki bari nadu baseng ya ka perthai. Ka gospel bakhoj utrai.